Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalong ka jingkamen ya gajelahi barok kawai, hakaba uwe na kinongnya cycle u Kevin Lingdo Sangriang, ula kur artali kitak maksyar, haga 21st National Mountain Bike Championship arja arpasan, kabalalong Harmony Hills kaba Haryana, nadu ka arpa pra tarik hadu lifeway tarik ula bayar arja arpasan. Uni u khana badangkat sansnam karta na mau karwat Southwest Khasi Hills, ula kur kitak maksyar, haga cross country time trial, bar haga cross country Olympic, Katba, ya kata kemarupa lakur da umeban aibok lang suyam, uban anong thamai shilong. Ya kani gajing kop lebenong da Haryana Cycling Association, hapo gajing kami da Cycling Federation of India. Hagani gajing kop ke Meghalaya Cycling Association, kalapha hadu kat saungut kinoy shimenta, hakba watla kim shimnala ban kurjing job, Henry kilala ban penpau gajing tebet hagani gajing kop nya cycle. Warla u Kevin ulalet shimenta, syakati gajing kop da cycle ke batatam, Kebatang shilak tingka habayan ujor bat ki weipat kinong shimenta jong ki weipat ki jela ki balawan ra da ki cycle ramdor ki balakot chaki henyo lak tingka penban u Kevin ulala ban penpau ki jing tebet nak benta ban khur ye kiti ki artali kita maksiar la ban kedo bah usnam balala u Kevin ulakur ya artali kita marupa haka cross country Olympic time trial bat mass start youth category jong ka 20th National MTB Championship kabalalong Haryana. Welcome back. I'm gonna do back. Welcome back to the Yo, lang slam naman. Welcome back. Mana ka lang? Welcome back. Yo, welcome back. Welcome back. Welcome back. William. Welcome back, welcome back. Kani ka kade ka sen ka baare nga ka je la kai ba la siaru ma lai re nga yo senor dapat nga yo full atli last time nga yo senor atli ya song ba ko na ku play ka MCA Meghalaya Cycling Association ba kaya lam nanti yang isya di stage Haryana pan yo elakai ka national 21st National Championship jong ka cycling ut kumjuri ai kuble ka Mokura District Cycling Association ba kadai ka Mokura thi ba layalam yang lingba kane ka jing kai sport jong ki cycling te tangkat kini ai kuble ya kini asli ki association ki
dan ki artli ki jing lakai kawai kadai ka XT ka cross country time trial but kawai ka XU cross country Olympic. Antara yang buat yuk sedang keren nomor ba nang dei ka kategori kemarin dari try kisah number 1 ada nang trash dump ada ladang ada nang Q susu ada nang select try ngan kalian internasional license te gong isu kawan yang nyakai si parang tu penyalit kai nyakai dari ya kundu ya ki mungkin profesional ba nyak skill ai nang tagi alam tinggi banyak skill alam syaki no competition nata style operation itu ba kajeng alam ki jong nomor kurat mat perang Will Bonson Google Watson wait nomor jong ka MDCA What hidden ngut ngamor na ka youth category under 14 na ka sub junior under 16 tangway hi laingut na ka junior under 18 but arngut na ka under 23 but way na ka elite above 23 kan thay kan ngu intay tangway jena preng jong phi khat ang dei kan ngut bayo medal kan ngut bayo ayo medal tanga but meban balik kai edge kidon hadu sangut dina pedang sangut na pedang cuki yo tangway dina kategori jengi tang mangamar way ini dei yo gold medal silver yo silver kawai silver abang ale citei ngapai je kawai ki professional riders ki ba top athletes kianya cycle ki ba da ki khat lah ar ne prala tai drai tengah yang marway ba banyak saja pasila ladu la siap bai ngala silvaro na ki week sino ru lada ki mo la ki la ka ka national championship ki ai yo ki cycle ki ba sanlak ki ayo sponsor ndai trai tengah marway ba dang sa petang ni pedang nyak du cycle ba tatu tiap pidon kam na manyo kam kita sampai ke cycle ndai nomor paling ba kata ka cycle ka mo ka yarap subun yang ki atlet pan kuman dia kan yo hi ka jeng yarap na ka MCA Meghalaya Cycling Association ba na ka pilot by one kemen naga South African yo jing ra ya apa hi ka jeng la kai na ma ka kawai ro dia pun ki atlet ki ba ya climb by dog kawai ro na track na ni na ba la dan ke atlet ki ba la kam na pan na track top rider ya ki track pagi kawai ro nomor pangi te badon mo professional coach ban kai ni kawai ro akam pun stay nomor was stay ro kilaya pun di mo ki professional pansna ka track mantai kuai ki ya ki wai ki rider ki don ki professional coach menyikai ki te ate di ka kam enang bhawan nya divisi kam pun coach but kawai ro ako pun ang last time ako pun ai fresh pun Sri CM menrap sama mulai rap yang apan punyo ya ketika cycle kadai na kacing rap yang ukun rap di bangayo ketika cycle ba silak tam ta nam kacing rap yang ude try re bangayo Hai kapor hi ka action ni la juya keren hi jaga Meghalaya State Olympic Association the government nomor ei bangidon kamtam kumini ka sport jung ide kadai ban kong kadai equipments te kumbo ong Kevin Fly so men be ong ba kani ka cycle be yo mentaru de ka UI UCM no last year dari takador sila de ka ba tagi atlet ki banyak cycle stage po bangia compete di national level le ki professional cycle inyo la prala te kita kadai go ke bangi na kalian ka action de karpat na jing yarap government ai ni equipments an kam ar kadai coaching no coaching kumbang ong
baru kio professional coaching dai kini ingdan isi coach mengi prakna ini kumtai tengkat abangi hina ka ASEAN dan pisah sukat coach apa Manipur ini tai unuan imla ban sponsor uru bonski hindai tang kendit sini desi tang alai sini panuan man ai coaching iki di batai amar ko mangitip iya ka sports ka ega ba ka cycle kini ka tai dei ka ton kam bhaga ka sport science ko yo ndai atang ka strength kitan ki technique an kitan kam ki equipment te nakaleng jongi ka ASEAN ke kata bangi kwa ka di katai an kumbang ala juba tai ba ka MTB dei ke bangi don kam ngi don kam kita ki stadium gini kita ingi hangno ki kena jongi kila ban practice kalong fit ya ka met ka pat jongi bangi di giru lum ten re kadang yo ajin yarap kalian ki equipment yo ajin yarap kalian coaching kata kala dei ka kalat ka bale se kini ki atlet jongi khamtam kivin pila ban i ba ndai tang manong national level punjok ikimilti yu ba unpoi hapo ka Asian Games ikimilti yu unpoi wat haka Olympic ru karta kadang sya mentau dong sidap kan harus khasan snem mata kadang sya ba tengah karpat na kalian jongi na kalian sarkar try bakin pek dem yang tak kita lain jongi sya dia mata apa na inuksa kay kajing poi jong Kevin kaneka stage kaneka level yo medal atau national level kawai ngatrai ngarap ai kajing yaro kajing ai kuble kini kipa barang klaim kajing support jong kimi kipa ngatrai umrat dapat kini level ke tengah terpat kimi kipa jikui kena ro batin sutu batin pe ya kan sa jong kimi kipa jong batin nyarap ai lenti ikut jong support iki ka sports kadi kawai ke ba no kimi jelas kimi cakap kari perke di kini ka betok pareti ini kita kalian jong kimi kipa jong itu bang kapten banong kini kipa jong ban support mid pat snu support tak kila kipa ada kimde juan ada yang kesem yang bakal tekan kila kipa di support jadi kata ai ko kai Kevin dong teng da isong katung training la ada yo training ba no coach bahap panlet nya surok de mo teng nya panlet nya surok ani teng haban lit mare to Uno fi practice kat no sen stayo Kan sen na sin kat no genta. arkanta dan to teng le kai dala de practice jan bit to sete nya kai ya mentangi jong coach di kini ki players la jong dan kini ki senior player jong ki pala khamnang khamtip ni pelong coach lagi ndai re bangi o maki yo ada coach buan na pare